ويثوذ دي تولي انتي كيسان كان ساغاون تنومي كان يالتيكت نتسوي كون سبوذ ما وذم اقباليا مزيان سومتا ثيكلتا نروح على السينما راح نيش السينما الا كني قلنا كاين الناس لي صغير اوديو فيزيوال شحال اللي سبوسنايا يخدم القديش كينزن مليح مليح سي ميشلين وكاين جمال ايت افتان ومينير الزول فلاك يا جمال الزول رشيد الزول كوي كي اسمه قولن كمضال كاين يغسل ميرت مقرات فين كاين في الاعراض هاي كي دار في سن وكاي يغسل ميرت جمال دوين يخدم ماشي ديون وسامو يسدوكولن ثازوريان سينما ذو مزروي داك توناط يسدوك لي تيكو كاكين يخدم الدمان يخدم اسامو سوازالي سافو مزروي يشبه يشد وانجاز نمزروي قبايلي احمد القضير لكن داغن فوناط فوامان في مسات فوامان يمسلاي داغني يخدم فوانساين نغ نكوني سي قباليا نزغون طهور امي كيرويكي سيون سامو وزاليس ايمو يسمى اذا من ان يطيج دي ثموث ان قباليين من ميكاني الدفاع سينيغ تزوغا جمال مولا شاغلي فاد ضحكو ذاك كي سوزل كان فلاك امشواريك يك سي تزوغا الميتسوغا bon les تزوغا جمال دابور الشيخ لاكول. Je suis enseignant de lettres françaises à le collège Madeleine. 30 سنة mais à côté حملها كاين يعني تصورين دابور اللي عطاس دي زوكليوين سي زلسانين ناس سي زوكليوين بدال mais من بعد با لا فورس دي شوز طلقا دار السينما في 2006 créa d'une boîte d'ailleurs تروح الملايين وسكن الغوريم فوالا دونك القديش مزوارو في 2007 الواقي احمد هو القاضي اللي ذا قبيله القديش يدفن 4 سنين ديال العمري 4 سنين القديش باسكو داين انا مزروي دونك وزميرارا انا غلط وسعر الحق انا غلط نعم ولازم يكون انا غليظ لا فالسيفيكاسيون دو ليستوار الوغ كي نبغي جوستومون كون سا ريابروبي ليستوار راك اسالو مزوارو بزاف ديال 2007 en 2007 في الفونداتور لو رويوم دو كوكو داكور اشوغار باسكو عطاس الغاشيو هضروا داخل الرويوم كوكو مالمو ومزرار هذا شو الرويوم كوكو كيتقيم كان اللي قالوا قال دونك الا قلعاب زاد يقلب فلاس غادي يخدم الحاجه زديين باش انو السلقاي في الرويوم كاع قبيله دونك خدم اسالو 52 دقائق في الفونداتور قناه احمد بن القاضي دونك في 2007 لا ريشيرش كانت في 3 سنين il faut dans 2011 ouais 3 سنين parce que d'abord pour trouver les informations il faut les recouper etc الا ويز يعاوني ان بروفيسور دكتور قناه نايت جودي والحاج نايت جودي ان غران مسيو نصور نشوف هذا الفيلم كان 2011 تكير فيكس زي فاسكان نسالو امازيغ يقصفون en 2011 زينا سمحيه زينا الساده مزوارو يكسر جمال اضارنيس قلنا راه قل سيدنا الشفيع كي تدني هذا جمال الشفيع مساكين زين روك يعني ميشلين هذا غير يمكن دي فالفي مكان وسامو كيس وزاليس كي تتقاريال تكلت ماس يوث انت اللي ثالثو دايوغ ميشلين قراص كيني هوليوود تموت القبايل لنا تصي تفرج كي كاين نزور السينما يشد الناس صغير تقثم دينا خدم القديش يقرزن اما الدوبلاج اما لي دوكيومونتير دي صور ماشي ديوني تسوفهم 80 ولد واحد نولي كان افروي سيكسامو ياكين احمد القاضي هو اللي تسد ادنو غالغون
En décidant de faire un reportage sur la Zaouia de Sidi Ali Taleb, située à Koukou, dans la commune de Zeyt Yahya el-Hammam, dans le nord-est de l'Algérie, nous étions loin d'imaginer que d'un modeste reportage, nous allions aboutir à un documentaire historique sur une époque très riche en événements dans le passé lointain de cette région montagneuse de la Kabylie du Djurdjura. Ce nouveau défi va nous demander des mois de travail. Nous voulions à tout prix respecter la rigueur scientifique pour cerner au plus près ces événements. Cette quête va nous conduire vers une figure quasi oubliée de la région, Ahmed Ould-Qadhi, qui vécut au XVIe siècle. Pendant notre reportage, et suite à une question habituelle sur la datation des bâtiments qui nous semblait assez ancien, le nom du royaume de Koukou revenait souvent, et surtout, un des vieux présents nous parla d'un don fait par le dernier descendant de cette dynastie, au marabout Sidi Ali Taleb. Notre curiosité fut attisée, ce qui nous poussa à aller plus loin dans nos recherches. Au début sur le royaume de Koukou, mais vu la richesse du sujet, nous avions décidé de limiter notre travail à une seule figure de cette dynastie, Ahmed Ould-Qadhi. أخلا نغالد الهوى اللي تخمض جمال كاين سنة ذا الصح كي كان دو طايم ميتيكولو ماشي دوين كان بريباري تروح تقيم وكان 3 سكواسن قلنا ذي باش كني خاطر انتو غيتوقفوا مسلايه في الرويوم دو كوكو خاطر لات سنه تقلدان تموت القبائل لا تقلدانات عباس جانين بكايه تقلدا كي كوكو الجاي كي نتيزيوزو احمد القاضي ويفن بغا نقيم شطح في ديك الشطح باسكو ليستواريين سي ان بو واحد تونس ويفن تسمى كثير وكذا دي توالين اسمي سحكود كي شطح كي سوزل كان في كي ليستوارينس يربح زي سهلا. احمد القاضي دابور قبل زيدي زي قليل نتقلدان كوكو يلا زي الرويوم حفصيد il était gouverneur d'Annaba. Et les Hafsides avaient leur capitale Zétounes. Netsan, il était gouverneur d'Annaba. Voilà. Donc, Sakin, شود مليح رمزوا ل 15 le 16e siècle de l'Afrique du Nord. Mais la خاطر الجزائر مازالوا ذاك السيستم. Il y avait l'Afrique du Nord. Donc, comme là, gouverneur, donc à la Hafside, il a participé aux tentatives de libération de Béjaïa en 1514. Oui, les frères Barberousse, qui ne sont pas turcs, qui sont grecs, mais qui étaient musulmans. Bon, après, mais femmes, أحمد القاضي يغال دار وكل الجزوزيس يغال روشلام الورير ناس غبرين تسام جديس قرناس أبو عباس الغبريني il était cadi à Alger بجاية باردون إلا القاضي الجايز سي بور سا سنقارن أس القاضي باسكو زي الوقت سندي ولاش ليتا سيفيل فرونسي ديفيرنا من 1890
دونك العباد تساوين اسم سواء مقرن تواشلتنسن نغل الحرفانسن دونك كوم نسنيا لي ديسوندون القاضي قالناس اخام القاضي دونك اس القاضي سي بور سا كون لي زابيل اس القاضي ماشي الجمال اسقسي كان رابيد بوخ تكملوا تنيت بلي سي نافا لاصليس تموت القبائل ماشي كيغوت تموت القبائل راه نافا يوغال دينا يحكم نافا يغادر تموت القبائل نعم يكون في مغاره مليح باسكو هذا ديجا رشيد خاطر الى قارون غسنر سلي سنيا سيريس القرن 16 ايمرني زمور القبائل était parti et faisait partie du royaume Hafsid qui était un royaume berbère. D'accord. فما Ok. Et même Fgaïs, Zamour de la Qbaïl, etc., était du territoire Hafsid parce qu'il a dit que ça caronne, c'est les Centourans. Ah, oui. Ok. فما Donc, avec une transformation, c'est Jamal, on doit se mettre dans le contexte de l'époque. Absolument. C'est l'erreur que font tout le monde. Voilà. C'est qu'ils parlent de faits historiques avec le contexte actuel, ce qui est une erreur grave. Il faut revenir au contexte. C'est faux. On ne peut pas lire l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui. Non. Par exemple, Ahmed Al-Qadi, il avait fait des alliances. Avec, par exemple, avec les Turcs. Ils n'étaient pas turcs, avec les frères Barberousse. Non, non, voilà, ils sont grecs, ils sont originaires de l'île de Lesbos. Ils n'étaient pas deux, ils étaient quatre. Ça, c'est dans l'histoire. Et Nitsan, il les a rejoints par intérêt pour sa région. Ce n'est pas une trahison. Voilà, c'est pas comme une trahison. Mais ce n'était pas une trahison. Parce que Nitsan, il était en conflit déjà avec les Abbas. D'ailleurs, c'est que les Abbas ont rejoint à une certaine époque les Espagnols, ainsi de suite. Donc, tu as des écrits, etc. Donc, il faut repartir à ce contexte. Donc, il a commencé, mais durant il a fondé ce qu'on appelle communément le royaume de Koukou. Parce que le royaume de Koukou, c'est des Koukou des Karaïa. Les Karaïa de Gourir. Gourir, ça va. أتغفري ماشي دي غازوغ ماشي دي غازوغ نتغفري فوالا الغازوغ et d'ailleurs à Serué قالوا et ben الغازوغ فريس خدمه comme par hasard الكواكل ناس القافي ادنو غالغوص الجمال ادنو غالغوص فوالا ايه جال فرا ادنو غالغوص ماشي داغ بدا رشيد mais donc le hasard la stratégie يولد سنة الكوكو pour des raisons stratégiques. Il a demandé l'année, il a arraché la سياحية. Il a installé Zina, et Zina, 1514, 1515, 1516. Après, l'histoire est très longue. C'est ce que raconte le film, justement. Après, il خدم حتى العروج روح نخدم في كومباني دو لويست. après عروج يموت زيت المسان احمد القاضي يغادر كوكو سكن لي ريلاسيون جالس الخير الدين se sont dégradés. Après, en 1520, Ahmed Al-Qadi s'est attaqué à Alger. Il est devenu roi d'Alger. Voilà. Après, 1523, alors les historiens ne sont pas d'accord. C'est la carte de 1523, d'autres disent 1525, comme Shalom de Julien, Boulifat dit 1527. C'est bien, c'est une crème d'Alger. Mais bon, à la fin, Khaïrdin Youralut, c'est le notable d'Alger, Mid Yourad, il a attaqué Ahmed Al-Qadi. Ahmed Al-Qadi, il a fait son campement de Zizina Aïcha, l'actuelle Snia. Zina, il a été assassiné par un de ses lieutenants avant la bataille. Donc, Sekin, ils ont fondé, il y a eu la fondation de la région d'Alger, et Khaïrdin a offert, entre guillemets, Alger, et Selim le Magnifique, donc les Ottomans. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à parler de la présence ottomane en Algérie. Voilà.
غروسو مودو باسكو ليستوار القيس خاطر نسبيان قيم خاطر سوغا دي فوالا فلاسن وكادي فانا توالين تفن ماد دغزنت متسير ان غانيظون اتولين كنا سان اون ايدي بلو جلوبال دونك جمال شنو سيرو يكي تعطل ذي صفر دائما 2011 اسكواسم باد 2012 فيغ ماد مارس كني مايلاش فيغ مليح سفرد سامو ويسين ça coule de source يون وسيرو دانيا خونات فومان ويفنغ تحكوا وقال فلاس جمال. Alors, bon, c'était Ifrod en janvier 2012. Parce qu'il était déjà sur plusieurs travaux en même temps. Donc, il faut en 2012, directement, on a participé à ISIS, le Forum mondial alternatif de l'eau de Marseille, en 2012 et en 2014. Parce qu'il y a des femmes, c'est la solidarité citoyenne, يفرن أغبلهم فرنسا داخل بومان روح نيزون كابتي لو en montagne خدم اللي طلبوه أمكي تديستريبيين أمكي جارين مان etc. Malheureusement vers février 2012 il y a eu une catastrophe d'Ina, il y a eu une coulée de boue أين كي نخدم المرة يروح. Voilà ce que raconte le film. Donc, le film il a participé à plusieurs festivals, à Agadir, à Guédisbourg, et même, j'ai été invité par la fondation Daniel Mitterrand, par l'association Au Bien Commun de Marseille, etc. Il m'a invité en tant qu'intervenant, mais chez nous, on est sur le combat. Amen, Aziline démocratique, ça veut dire normalement Amen, ce n'est pas une donnée commerciale. Normalement, on ne doit pas payer l'eau. باك بغاسنا فيلم عندها نكونيش القبايل نبض ونتخلي صار امان لو اي غراتويت بور تو الموند نهني مازال كنا نبض d'ailleurs ils étaient étonnés par cette situation. Je l'ai projeté à Marseille 2 fois et il a eu beaucoup d'écho. Ils étaient très étonnés avec une petite région, un petit village a réussi à régler l'eau alors que nous connaissons même sur le zone. C'est là l'Algérienne des eaux, etc. Mais l'eau est gratuite pour tout le monde. Voilà. C'est la société de gestion des eaux. Voilà. شويه غمسي كاين جمال زعما شفت تشيني نشدا كي في ونكني فيستيفال نو سيغو داك دي اوتاوا في لونفيرونمون قال جا اكتيفي باش تداوير سي بوسي شفيها في مارس كني خاطر جا مارس وفينالمون اكتيفال كني قارن يوريا ça n'a pas donné داك كي غيا وين باش كني ان نولي دابور شطح في 6 باش كني تزغم ويتي دي توالين فاش يدي هضر دونك تنغون في ويكان ادنو غالغون ثمورتي ذورال القبايل ديزكان ذوك سمرو غفان الجزائر ذي وث غارتي سني تشارن تيطين الزفن سكوا كانت زاد دي شبهها ثوريرينيس بوبان تودرينا عنشن غف تقوشاش ام تاع قوشين تسمسم تيسرس وفوس افضنيا إذورار نجارجار كان داكونيك ثمورت ذا غنتا تتباند أمثين سيون زن يكران ويوش ونيميرس بوتيشان نيلا هذا راسي تزوقو ثرواس أرسا يسفالا يدي بوغاريس يسمى يدي الخير ونتي خير سقديسانيس يتفين ومان ثقسحون زوين غنتيناوث يا تبربر يا تفقرقر رنوياس يراكا اللي تستنتيكوال ولا الزريعة سيجار ثلوفا يسيفصلن ومستدرار كراكن دموالي ثمنطا سكوا كان ثمقارد غاف ثياض أما دي ثلاث أما ذو مزروي ذوينا كودي شودن غار ثمتي تزقا تجبدت دي موسناون أموات ثوسنا صغار أبعداوي ذاكني ديش جوجلان ذاك جوفار ومن كشما فرانسيس يوكنا ذاني نتوذرت قوذو ذاكي أمازيغ غاسا كان ذي شرفان تمورت القبايل ستون حساب يارتي ذي عمر النزه ذي الدونيت أم دولة شماضي غفيال ثورير ثانا في فرصة ثدارت أمزون دينيك يفرخن ذي الولاية نتيزي وزو ذي تجمع من 3568 كيلومتر كارية مذن 1,127,607 مزداق أزال 384 تيشيرت 21 قمذانا ذي كيلومتر كاري
أفود سيتلقي من تزبارتي ثمورت القبايل يكد ستودسان ترواس نغ النظام نسن يسندن غف تيجدان تللت سيز الدين ثاقمات أكد الوفاق دي ثفغن سيكيكراون سوايس فرون الشوار ذي ربين توغدوث ينو من تسوالي ذوكلي ذي ثمتي تقبايليث أمذان ور دي ثكارس نيك ثربعث نغني كذرما وين راه يفغني وفريد مور يتواكدل أثاون ذي مية الدقس موهال نغ الشغل وميث الزين يمزدغ تدرت سيا غاردا توليه انتن تسقوماين يمضبرن تسبدادنا تدرت القديشة كذ ثلاث شمليث أكو تويزي أكن يزمر دي سيول إياث الأعراض غار وفراس يقوباش ذو رقعي بردان أكو ذا المشمل يجزمر ثني يسدوكل غار موهال مقورن يشوف أنا صنفراكي غف دنسكار سارو قوسا الشغل تدرت مقوريث ممكن ينتخدم الزي تدرتاكي ديمو قرن تربعت الناقشوش مشوش سوان صوفا زيدان دي سكننا بريد القديشنا غورسن تنفوس تيوكلالنا ونتيدناون أثنو غالب ثوغا دسرو ويس كراض خمنت سينيس قوس النمباد داني شدنا سنساين لدغا اسنسي نوزرو نطهور عندي غادي وكي توقف فلاس ووال يتسكن فاسكن وسرو غمازير نوسبوس ني واقيلا زوج 2014 ويفنا تحكوا وكان فلاس الجمال وين دابا كل سالو سا تقسطيش كاينين باش تقسط شون جيسي دو sauvegarder tout ce qu'on a comme patrimoine en Kabylie, ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Et parce que si fait ce qui est بالك دوريون الوقت روحت. Donc il est temps de les sauvegarder. Au moins قيمة les images comme ça أساس كان راونا نغراونا الوالين أين يلان دي لا ريشيس لنا. ياك normalement d'ailleurs je le dis dans le film لو كان البغي هو Ascensi Besançon, par exemple, il doit être classé dans le patrimoine immatériel mondial par l'UNESCO. Bon, après, c'est comme un patrimoine. Bon, d'ailleurs, les images, c'est des images qui ont plusieurs tournages sur 7 ans. Extraordinaire. Waouh! Voilà. Eh oui. Voilà, Chourar, parce que le documentaire, mais c'est la fiction. Documentaire, d'abord, c'est le parent pauvre du cinéma. Attention, le fait de Oulèche. Parce que. Eh oui. Mais c'est là, c'est le fait de c'est Madjol Hadjan pour la postérité. الفايدة على اللون تيرم أم زويد يشوف لك خاطر كي خلال ناجي خدمة ديما نقدرش نسقول خدم ذو مزغو يخدم ذا صوندي وكاين داخل هذا ناجي سلمتك تجمتك جمال كمل voilà dans le cinéma on peut s'inscrire soit dans le cinéma commercial j'aurais pu le faire dans les films de Ramadan je respecte les gens hein mais j'ai choisi 2 options la première option c'est le cinéma militant. Oui. Et le cinéma militant, il a ses avantages et ses inconvénients. Et j'ai une deuxième option, c'est que je m'autofinance. Les finances de l'État pour avoir ma liberté. Je fais les subventions, je réaliser les films. Les films, ce soir, deux fois la P8 de Tizi Ouzou. كان une petite mais sinon كل شيء يصفى تسجيل et c'est pas évident la liberté coûte cher voilà et donc pour combler le manque à gagner tu essaies de faire un peu de commercial non je suis spécialisé strictement en document j'ai jamais fait une fiction ah d'accord je faisais un petit peu le clip etc pour des amis chanteurs, parce que je n'ai pas le temps. Le documentaire, il te prend un plein temps. Il te prend un plein temps de la recherche. Il y a un docteur d'État, je n'ai rien à dire. Tu as fait un travail de doctorat d'État. Exactement, oui, je suis d'accord.
chaque information, tu dois la recouper, tu dois avoir des sources, dans les documents d'époque, il y a toute une recherche documentaire, des gravures, etc. Ce n'est pas évident. C'est beaucoup, beaucoup de travail arraché. Ah oui, vraiment. Mais malheureusement, les travaux ne sont pas assez médiatisés. Parce que sur le Rachir, Haman Shtah Wardiah, etc. Même j'ai créé un événement, Caravane Doc, où j'allais chez les associations gratuitement. Tu vois, c'est le matériel, la sono, le projecteur vidéo, etc. Battle. Il y a un endroit où je peux projeter un film et discuter avec les gens. Parce qu'il est temps maintenant que le cinéma aille vers les gens. Malheureusement, bon, je n'attaque pas les associations, hein, mais c'est une réalité évidente. Les associations préfèrent organiser des galas, etc., que des projections de documentaires avec débat, etc. Ça veut dire tout le monde participe à ça, malheureusement. Donc, à 4 des années dans ton coin à travailler, mais que la télévision algérienne n'a jamais pris mes travaux. D'ailleurs, bon, entre parenthèses, la commercialisation est une autre perte de manche. Voilà, je préfère m'arrêter là. التنمية الجمال تو نحد ولي أجرويس بسانو يكين أسنسين أن وزرون الطهور جمال 80 سنة ديفران الزوج لا فوقتاش والسيد نغرون أكن كان يكفوك تظليث نطهور يفرد زيغريس يرنا غفاك ندقارن داغن سكوكني يلا ذبابنا الخير أكد الوقام إذ غابنا ناس إمزدغ طمناطاقية ثقرافت عند كيموت أمنا راير نرطال فكا ناس اسم نتظلي ثنية يقلن ياس سندر ناوض مزورة نحن نفسي كسوها يروح مدرو ضينا بودو وريا الرزق ينغي لا كذي كلال بعد وريا الرزق ينغي كيف تكسون ها ما تسمى لا كيف تنزيك نفوك نساياكي يتبنى موسيقنا السكاف يا الوذا غبلتي شقان سيت جدي ثكا يا ليون سويس يومن ويومن سقول ويطفر العدا خاص ذا البدعة غير كرا اسنسي بوضرون طهور التاغونيت اذا كنتي مع عشر الدين يوكد ونسيني قبورا إدي جبان سيت اللي في تعاوزان أي تعاوزان دخوان يا لانت الصحيح أسرار ديثو درين سنان ديثو درين سنان تنجوبا دي زمان وفضيل غفصر الصدق والراف إلا وكيني غردي تنغال غشم مشلين لهونس الشناوية تيمارثني دوا تيرمت الموتشي أثن غالد غروان ثوران تنكفونا جمال سوسيرو أنجيرو إد سفرض ملميكان زوج 2018 مليون الطغارة جمال ويفان أغد حكو ذاك كين فلاس يكفى en 2018 c'est qu'une fois صغاري المصيبة يجي الكوفيد etc. Plus j'ai été pris par d'autres préoccupations dans une association, le comité de quartier, etc. Je me suis beaucoup investi dedans. Bon, après, Bas al Maroc, Moudadara, malheureusement, il a été sélectionné, Moudadara, il n'a pas eu le visa. C'est un autre débat. Abrisa, bon. J'ai décidé de lui faire l'avant-première, c'est un acte de naissance. Il se met le son du soleil en pays kabyle. Bon, c'est un petit peu un défi parce que c'est un long métrage documentaire.
ce qui est rare du cinéma يجينا parce qu'il وعلو مثلا إذا كده غني toujours dans la même logique هذا هضره في زيت الزبور في لوليجية يخدم دي كوكن تغوبرين دي بورصة تغوبرين juste à côté de la capitale, l'ancienne capitale qui est Aourir. Donc le hasard fait bien les choses grâce à une famille d'Arachid Moula et on a pu arriver au bout de 2 ans à réaliser un documentaire sur l'huile d'olive où même j'ai fait une reconstitution de la technique نزيك سي ضرن خدمنا زمور زيك سي ضرن au XVIIe siècle etc. D'ailleurs Azoronéan que j'ai filmé قناة Azorotarkia. Donc tu vois il y a un fil d'Ariane qui relie tous mes documentaires. Mais l'arrière-pensée, c'est la sauvegarde de notre patrimoine immatériel parce que j'ai peur qu'un jour tout ça va disparaître. Voilà, qu'est-ce qui a attiré mon attention lorsque je vois sur les réseaux sociaux, que nous sommes très présents, des gens qui nous partagent des vidéos de l'INA, etc., comme de véritables trésors, alors que ce sont des images faites bardot sur nous. C'est des sujets d'études. Alors j'aimerais bien que ce soit nous qui faisons des images sur nous-mêmes. C'est ça la volonté. Parce que ce sont toujours les autres qui parlent de nous. Et moi, j'ai demandé à l'INA, pour l'anecdote, l'autorisation d'utiliser quelques secondes d'un document, etc. Je les ai saisis par email. Monsieur, nos documents sont payants. On vous offre les quelques secondes avant le timecode et les quelques secondes après le timecode. J'ai un email, vous me demandez de payer pour des raisons de droit à l'image. Mais parmi les fillettes que vous avez filmées nues à l'hôpital de Michelet, il y avait ma tante. Est-ce que vous lui avez demandé aussi le droit à l'image? C'est son image. Je n'ai pas reçu des mails de retour, malheureusement, mais je me suis juré, dès que je pourrais, si j'ai un période, normalement, dans le docteur Mahia Garbien, mais l'universel, eh ben, et je vais leur dire ça de vive voix. Mais sur Twitter, de Facebook, on partage, je n'ai que tout le monde, ces vidéos avec beaucoup de fierté, mais j'aimerais bien que ce soit nos films et nos vidéos qui soient partagés pour parler de nous. Comme a dit l'autre, je termine à Rachid, le cinéma, c'est quelque chose de très génial, de très fort, mais de très dangereux. Hollywood a fait des Indiens, des sauvages et des Américains des héros, alors que c'est le contraire qui s'est passé. Les Européens ont occupé l'Amérique du Nord, les Indiens, ce sont des victimes. Mais grâce au cinéma, aux films western, etc., eh ben, les Indiens, c'est eux les méchants. Et les gentils, ce sont les cow-boys, alors que c'est le contraire. وهذا صاحبنا السينما سي دوبل طونشون يزمن غادي يسالي ان ايديولوجي غير كنيا يزمن غادي تسغلي مزوين تيذت غا القاعه فكان مزيان ملي تبدا مسافر نشتكي الفيلم اللي رساله يخدم مصطفى العقاد كي ان سيريان كاشن دي لوس انجلوس il n'a pas réussi dans son domaine d'art il a investi dans l'islam يروح يخدم فيلم في Mohamed في l'histoire الناس et ben Wina il a changé le destin des Algériens surtout les Algérois ce que سميت دي فرا رساله تتسدين ماشي في des cinémas pratiquement une vingtaine de fois par an la télévision de Zaïre il a créé un peu l'intégrisme de Zaïre il a renforcé à la création de l'islamisme politique de Zaïre OK pour te dire باللي يكون نساي ونم مصطفى العقاد مكتشيني في كيك الزهر يكسل هذا هوليوود كون كان يتخمد ان فيلم سور جيغول تاع ناماسيني ça tu pourrais changer le destin d'un peuple mais là il y a des Hollywood OK pour dire باللي c'est quoi le cinéma يتعاون يتبوستي dans sens négatif كل année يتبوستي dans sens positif machin يا لي ون الزهر نهار كان جمال Bien sûr, le cinéma est une très belle arme, d'ailleurs, qui fait peur. Hein. Le cinéma fait peur. Parce que le cinéma peut... moi, je vais rester dans le domaine cinématographique. Il a suffi qu'un acteur
américain. Je l'ai défendu mon examen d'enseignant. Enlève son maillot de corps et que se met torse nu, le maillot de corps a été abandonné dans le monde. Un petit détail. Tu vois, donc le cinéma, c'est le cinéma qui assoit les cultures. Il y a ce qu'on appelle les cultures dominantes et dominatrices. Je le dis justement, ce sont les pratiques niens, les moussims, que ce soit au Maroc, en Algérie, etc., en Kabylie, qui font de nous ce que nous sommes. C'est dépassé, etc. L'évolution, ce n'est pas l'occidentalisme. L'évolution, c'est d'abord être soi-même. C'est le message, non. Parce que nous connaissons, c'est un problème. Nous avons un déficit énorme dans l'estime de nous-mêmes. C'est ça, surtout notre jeunesse, c'est ça qu'il faut raviver. Et on doit la raviver par le langage qu'ils comprennent, c'est le langage de l'image. Moi aussi, j'écris. Je viens de terminer un roman. Mais malheureusement, la jeunesse, non, donc ce roman ne servira pas à grand-chose pour eux. Mais par contre, lorsqu'on met un film de 26, 52 minutes, le message va passer. Parce que c'est une culture, la culture américaine, le fast-food, cela sera de la fast-culture. Il faut leur donner quelque chose tout de suite. Ils n'ont pas le temps d'attendre. Et donc, c'est à nous. C'est à nous de. C'est à nous de nous. On ne peut pas rester figé. Au lieu de. Il est facile de condamner, mais il est très difficile de comprendre. Si nous voulons récupérer notre jeunesse, il faut d'abord parler leur langage. C'est ça l'objectif. Donc, le cinéma, c'est mon langage pour m'adresser aux jeunes. Voilà. On a une expérience qu'on doit mettre au service des autres. Le combattant qui est versé dans 87, je continue ce combat, mais je continue ce combat en produisant, pas en allant dans la rue. Mais que je ne sais plus rien dans la rue. دونك وكاين تمثيل مقارنه ديال جمال ذي الوقت لكن كنا ناخذ من ليماجنا ونسوالنا انسوثور ويا وكنا فكنا شو الا ندايلنا وكاين سي ثما ذا غني ندوا اول جرزاني جمال في الفاست كولتور كاين بصح تو غنبداو الثالث ندان كلشي ديال سيزيرفان شكير هي ولا خير راني كي كان عطل طاس جمال عطلنا باش تسولينا بعد كم ساعه ثنتو غنأزقنا نسا ما كان نولي كان افيروي خاطر بعد تديك بكل سيال سويت خدمه افيروي اذا من نيطيج دي ثموث ني قباليا نولي تسيد الدنغال غون اقفايلي دوال وريزن زويره تفركاس يزقاي طاضي سام اللوفاني شكون تظن دك ذمان تي السطوضان سامور ثمثين ماتي السلقاض نتارواس تما ثوق في زوزو في النص العيف غير زمال دي تبقين صدفة بقبايلي ذك زوران بوندك نستغلي ثيمات داس حبيب ري نسغى في الزمورت يندى المولد ثما عمر كواليس اسكلو نزوي تمورتيو نغطى راني نقول مني لي حالا نتينا وتيس دا زمورت نتسافي تم تقمات دي تيزي الغيلة ستا كان زيغارنا لكن يفر موسى رايس بوتفوريس توار نطوزال يحرشو في الجدار سيش قرا ونتقص حبو غيريس دونا غورس توزار تيقشراني سيد شقيقا سلمى ثاغر تقرو دانش نيس دي فرسنا بريد تزقرد القرون تشبوه تيس ديك جني ميك بغوش نبقى يقراح غرز مرني غدي عنو تيمزولا يسنم دا قرح ديدي يتفدي خبول امزون ديك سيطار ذاك يسري ديم دي ذمن ميارة تسواغ الزمورت ولا تزمورت ناضية من كوني ورشارها راس تصبو غلان دوس قشماع ستمر في القاين بوليس تلز ستغل مزومين دي يتساسن سيغيمي التفسيس تحمل اشمرا يغلد شفتي دي سكوكين انت مخالف دي شتوامي تستاوي الزمورت تفاليح ستاكد الغلاس ميار زرن دقاص المغرور يتشكلا دي مغانا النظام يتشكلا فو سمين أثنو غالد جمال بغي ما نعطل توغان أتقسي وان قارو أسكو جمال يسعى يصنفارن أغزدات
دابا قبل نفارن الى دابا دينيغ باللي كاسرياكي لافون بروميير غتهضروا samedi le 26 août de la Maison de la Culture. Je remercie les gens de la Maison de la Culture qui m'ont beaucoup aidé dans l'organisation de l'événement. خاطر تجميلتي لا كتصرف ما اللي تعاونوا الحق الا قاسي ديني العاب مثلا اني يعني نفارن. Actuellement, je suis toujours plusieurs travaux à la fois pour ne pas m'ennuyer. سورة لا تكميلة يونس الروزير شحال هي سميت 1857 tout simplement في لا كومباgne دو كابيلي اسمي البطايش الرضا اسميت غالي لاوت كابيلي مش من روميين مش من الاربع نسيرسن مش من الميشليان اما الميشليان نيكزيستي با مش من الرسمه نقلاس راسي الصوره راسي ليلتان اتسيتيرا جو راكونت دونك اسميت كش من روميين سي 1830 elle est 1857. Voilà, avec des images d'archives, avec des images 3D, etc. Inch'Allah, au bout, parce que ce n'est pas évident. Et à côté de ça, je suis en train de finaliser un roman. toujours يهضر في سمرة القبائل في الكوتي سوسيولوجيك في بليريتنا etc. اسمه Méandre ou le journal d'un jeune kabyle ordinaire. Il est pratiquement terminé. Inch'Allah, une fois que je suis perfectionniste, une fois que Firak, d'ailleurs, la correction, il a été corrigé pourtant par une correctrice des éditions Grasset à Paris. Wow. Et oui, ما خدمنا شغل اللي قد كني لقى رشيد. On n'a pas le droit. Sur le Sénégal, on a le sila, قدم un livre, il change les coquilles. C'est pas normal. Vraiment, il y a des gens qui. Et à côté, je suis en train de traduire un livre d'histoire sur la guerre de libération. C'est ça, Araf Farforomis. Voilà. Donc, je vais donner شغل غطاس. أنوي يوغان أمزغويا كي سيطار أنوي يوغان. ديونا قشيشنا ماشي تري كوراجو يلوس ترادوي غارا قناة سليح كمال يهضر في لي كونفيرجونس et les divergences pendant la guerre de libération. واو يقرز بالله. Voilà. Et comme il suit Staraf, ما شطسي قارن Staraf, il m'a sollicité en tant qu'ami, السدرا الثروميس إن شاء الله normalement للحوض سلاقة. Voilà. Plus grosso modo. Voilà. تنميتك جمال ما تفرنا كي سنفرنا كينك النغال اما ذون قال لك هذا اللي سكيت سوجا ضوض اما تسوقيت كي خدمضنا ساموني لو مزغوي خدمض النغال غوص روك انه مسلاي في اللسن اكيد جا كنت ودي اول اللي كان قالوا ما ولاش ملي صافي دغنوض جمال اولا انت قال دابا ندير سمير تمقرات شنو في كايكيا في القيمه كاع تخدم باسكو ولازم نكونوا انا بزوان دات ميدياتيزي ماشي بور سي با بور نوتر بروبر ايغو باش انا كي نخدم هذه يوض هي زويره دونك جو ريميرسي رشيد je salue tous les amis qui sont au Canada. J'ai beaucoup d'amis au Canada. أسلمك في لسن كل يوم نذي عقلي مدس تنمية رشيد أسلمك enfin سوا شلتي وتترى بعض تسا سلمك والله ما أحمد عصا تصمي معليش أخطأ كنت خبط هي توجور ولاد وتش حويل أجي غادي في ربي كان سنه حوايج تغزين توثرس ياك الصحة ياك تتمارس خاطرنا لا الحوذي الأعمار تغني لا الحوذي الأعمار on n'est plus tout jeune voilà donc voilà on n'a plus tout le temps qu'on veut voilà تنمية جمال ماذا شنو وين كنتي اللي قيمني لنا وندير قيمه ذي ثلويث